Njuan-jua mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengenami, marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madengku pesakat kami sukuten keluahan en. Mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami. Ibagasen tendim simbadia idi, ibas sukuten endah. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, ulang ranai kalak mabuk. Bagai sinido kelapihan simbadia, imosi tersurat Isada Samuel bindu 25 ayat 36 so ayat 42. Janhanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 36 kan si mendok. Molih kesamo si Abigail mendahi si Nabal. Kepe lot pesta mbelen i bagesna tose bagai pesta raja. Kumarna mabuk ngo si Nabal janah meriaia. Gawe ora ibagahkan sini bages naiding barang KDP tabasa sohmi si baremben kena. Ale dengan sada kepercayaan, lot nasihat bijak si mendokkan. Mula kita naing mengeranakan rana penting, barang pe serius, kita perlu ngo si dateken tiki, bekas deket cara si merandal. Mencemalna, kalak mendokkan tiki si mende nalako kirana, mendahi kalak si deban, imo tiki kalai merasa senang, deket luang. Asa gabe murah ajakan kirana. Kita mersiajar mendahikan si Abigail, bakune mengajak kirana pasangan ta atau kalak si deban. Abigail memetoh digantiki si merandal, lako kirana mendahi si Nabal, si Nibalena. Iya, oda kiranai ikan sini balena merlulu-lulu ate. Bagima oda kirana ikan sini balena mabuk. Mabuk isen artina mengulakan iluar batas kesabaranna. Abigail naing pesakatkan ranana nggo kesapalum mabukna. Abigail memilih si cegen ari lako kirana mendahikan Nabal. Imoti kan pikirna sampang deket jihur. Beli pe si Nabal tersengget karena kabar sini pesoh sini bages nai. Tongo mende ibu gekan. Enggak tingo kita menceritakan si penting, tapi oda kita pedatekan kesiapan kalak si kita ajak kiranai. Kesiapan isen, itandai deket sampan Athena, jana ibas situasi mende, sehat deket sadar. Etake mo kita ulakan bagai sini baing Abigailen. Ajak mo kalak kirana ikan mersampang ate jana dom kesadaran. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, lia sate mo mikatamu si enggo rembang mendahikan kami. Dak ku uwei kami ngo katami, pergogoi mo kami uwali Tuhan. Amin. Bagi mo renungan tasi darian. Ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi di ban kena. Merkitekan kita karinana anggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Njuah mo banta. Shalom.